Nay, sabidong matlet ay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo gagayem. Sakmay na, adtoy pa nagiti kablaaw. Kablaawan tayo, nagiti nagkindaw iti pakablaaw or shout out. Ngayam pasensyan at partakan tayo lang gagayem. At kami nag-comment, boring ka no, nagiti shout out. Mawatan tayo dito. Kaya thank you pagayam, nag-comment iti dayta. Ang pagbigyan tayo, atirik na nagiti gagayem tayo, an ayat nga pakablaaw. Pagkikinaawatan tayo kumarayta papagayam. Bueno, shout out nga rod kada pagayam PS. Maragsakan kami mga titi ragsakyo adumdungeg. Kaya agyaman kami pagayam Benito Cerezo. Sapay kumata, nakaradkad tayo pada-pada. Oh, dita pagayam Erwin Lozano. Thank you. Iti panagcongrats mo. Kablaawan mo ni pagayam Feli Saculyes ti pamilya na iti San Nicolas Pangasinan. Salamangka family ken ti kabsat na Anisatur Salamangka. Congratulations kunamat ni pagayam Jojo Greycochea. Thank you. Kablaawan na kayo amin supporters, likers, ken subscribers. Thank you kada kayamin. Bueno, manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan Ana Paul 1 Power of Love. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Sometimes I'm proud, but I'm ready to learn of the power of love. Ano ba ka? Tungkol makikita ka, mapapabilag tayan kan, rignakin ka. Nabirto tayo mo. Yes, bakit? Very powerful. Your love is so powerful. Power, bakit? Power kala, power? Ah. Anya power day tangay wagbagam? Zeta, ayat mo. Nabirtod nga ayat. Nabilag nga ayat. Powerful love. Power of love. Awan kan. Nakasukmun ka manan ni so akastam. Saan abirtod ti ayat nga daken ka wenad da kanyak. No di ket birtod ti arak. Power of love bakit? Power of wine kunam Oh, naileta. Bakit? Ang ala. Maawatan ka kamayon.
gapoy ti birtod ti ayat mo. Oray, anya ti bagbagam. Maklon ko ta, I love you bakay. Salawasaw? Sana nakameran iti kinasalawasaw ti ayat ko bakay. Hindi ket nakameran iti kinabilag, kinabirtod, power nga ron. Para makita dagita nga bagbagam Edgar inton bigat. Sigurado analipata mon dagita nga bagbagam. Saan ba saan to mapasamak na da? Saan ko maliparan ng iti imbagbagak? May papanti power of love. Tanong maliparak. Kasi nalipatan ka mo. Tinano kasta? Para makita, Edgar. Naragsak ka ba, Edgar Barok? Because of love in the afternoon, mother. It's the power of love. Na-in-love ka mo, gayam. Isuan naragsak ka. Yes. Power of love na lang. Nabilag. Di ayat ko kanil Lorraine. Ay, nasaya at ano kasta? Ay, naragsak kayo. Awan tirire. Inayat laang ti adda. Mayat. Power of love. Nabirton nga rin dayat may titunggal may sana lang. Mother, Nasaya at launay day tabarok. Ang nabartek ka man wano saan. Kasta latakuma at kinalailom. Adalattakuma birtud na. Automatic data, mother. Mabalin na yan. The power of love. The power of love. Saan pa yan nakariing ni Power of Love, tatang? Nabartek may simang pati di rabi ay. Wan nga rod, makapasurun. Kano nagragsak asimang pait, kumananta dita, sang kadakamat na ti power of love. Nabirtod ka no, ti ayat siya o. Amuyo mo tanda dya tao no nakainom, tatang. Awan latpat-pat ka sa una. Manimay ti kastanak. Lasing pait ni Edgar, naragsak. No nakasukmon. Nasaysaya at laday tanagam tay agiperak kan agriyaw-riyaw iti agkakadako sa balikas. Diyak mo, tatang? Hala, bayam latan, saan mo takanayon nga uminom? Anya kata saanan? Kano, wine is life para kenkwana. Nagpaiso. Wine adds life. Kunampay Anya? O anya, malagip mo pa'y dagiti palabras mo di rabi eh. Nga niya, Lorraine. Diyak amukan ka Bigbigat akas tatijar mo. Na.
Seryoso ka ita ah. Anya ka diti bagam kanyak. Isardeng mon, ti agin inom. Hindi larabi, anak kayo makbas eh. Anya nga idilarabi kun anya abasit. No makarugi ka, rinabi akayat mo ti agbartek. Subaraman mo ti bagam loring. Kun awan makitam, no saan ka nabartek. Kasla ka bulsek, no saan ka nabartek. Anya man dagitan ni bagbagam. Diyak amukan ka. Apay nalipata mon, dagiti sang kadagunlit mo, idirabi eh. Anya dagijay aya. Ay, diyak amukan ka, power of love. Power of love. Kantamot da ita. Un nga rod. Apay da ita akanta. Makitam ita. Talaga ano nabartekan, kat mulloong kan. Awanan ti panunot mo alimpyo. Ngamin, nagameranen iti arak day ta utek mo. Ha? Agbalin kan ang mauyong asalawasaw. Awan sirbem. Anya? Nanang, apayakas dyan ni Loring. Tila ibagbaga na pang buisit kanyak. Ha? Na, kunak man no na bertud ti ayan-ayat yaw. Power of love ako nam. Ha? Adaya imbagbaga kakasta. Na, saan mo nga amaw? Kano sang kadagulit mo dagita abalikas idirabi ay? Awan malagip ko ah. Dinadaal nga rudan ti arak ti memoryam Edgar. Agraman day tarik nam. Anya? Iso ano saan mo amay kat ti aginom barok. Marakrak ti pamilyayaw. Dayta ti bilag ti arak. At ti wuna ti bagbagam a power of love. Anya? Dayta sangkay bagama power no mabartek ka. Kat agbalain lower. Ah, Ayat nga umawer. Tistingan ka man, jablo ka. Gagara at ti lumabas iti sangom akas to'y tilangak, lusya ngak, nakadaster. Lumabas akon. Na, kaslaangin la ti limabas iti sango na. Aguray ka man, ta idigusan ka. Kita ekman, dayta sangkay bagam a power ni ayat. Ita tanakadigo sakon, ken naka-short sak iti nakiting, ken nakabakles, gagaraek man ti lumabas iti sango na. Lumabas akon. Laglag a talaga. Kaslaawan nakita na. Lumabas akmanan. Agsubli ak mampay iti mamindwa. Awan latta tinakita na. Laglag at talaga to'y asawak makaulaw ka, Loring. Pag nakaapag na itisangok, anyat kuha mo na ya. Dakas ay ati mag na itisangom.
No chicks siguro, ang nakasuot iti kastoy, tagkaralabas iti sangom, ginamatamon. Rumarak man langan, makauma ka. Inkaman agitanga Anya? no kasta taramidem, di kan agaw awid. Hello, mother. Na, nabartag ka mat, Edgar. Rin naman nalabas sila. Nawan man nga rudin abarok. Tay prinsesa nga iti biyag ko na lang. Ayan na ka rin. Kita ditaan ni power of love mo. Ring, my love. Miss Universe ng buhay ko. Ay. Apa yung tindag ti kasirula? Ore ko maano na kargana, riw-riw a pirak. Saan ayangin bagaken ka? Ano nabartek ka? Kat saan kan agaw awid? Na. Mabalin ayamot, love. Ang mamadan na birtud ti ayat ko na makaino magbasit. That is the power of love. Power tarupam? Power? Di ka pa'y lakit umawar? Ha? Mati panawak din ti umok ni ayat. Power of love. Dita yan ti birtud ni ayat. Isa nga ron niya. Ay ayatin ikaw na love. Sika pinta na babae iti universo. Sika ti Diyosa iti biyak ko. At yung serpira iti artista kaya may diling iti kinapusaksak mo. Luring my love. Di nakman pagbabartekan. Anay, pusok. Anay. Ay, uri sipat-sipat na kada tumpat panak. May turak. Nga puta, adaan na gitu. Power of love. Power of wine kunam. Isu asakbay amalwon ka, umawar kan. Awar! Loray, nasaysaya at samay no kanayo na nakasyat ni Edgar. Tatang, Gamin, ada power na. power ti bagtit ah. Gusto ba iti masangsang ngay bagana? Na birtud, ada power ti ayat na. Anya? Tauray tikulam, kana si pangulam, sana nga ikarkarik na. Kapo iti kunana birtud di ayat, wano power of love. Isabay amon, no, nakasyat na iti basay tanak ko. Tirigat na tatang, kat saan mo nga rod abasit? No di ka talaga nga agbartek. Nagdungo no nabartag, naglailaw, managpasensya, ken nagragsak. Arnya pelat sa pulam ngay. Ada power ti ayat na. Power of love ngarod na ko nana. Ngam no saan anak kainom, kaslawan asawa na tatang.
Kaslaawan makikita na nga asawa na. Ha? Isuan na saya at laeng no umawer. Nana, uray daytan. Untatang, kay kayat kon no umawer. Nanay, no kasta, awan nga roden at ti power, no dikit hour. Ay uray daytan. Nay, saan ka unay nga agbarbartag? Pagayam Edgar, taimbas sa power of love ti Mada, agbalinan nga hour of love, ta umawar ka kanon. Ala, medyo bawas-bawasan mo say ti aginom, ta madi ti epekto na. No madlaw mon nga sabali ti turongnan, ay ket umiwas ka, anya. No, mayat lakit day. Sige, basi-basid lang. No, may papaniti inom. Bueno, ditan kagayem, tinagibusan, ti pakasaritan tayo ditoy. Unay daytan kaka, napaulwan iti Power of Love. Padaanan, na iti sumarsaruno pa ya pakasaritaan. Amay tampok nget lang dito'y programa tayo. Unay daytan kaka, musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Your Dramatics TV YouTube channel. Unay daytan kaka,